Kawepat ka kenuhun lenok ka baklain borbha nakari Yemen ka Hades ka kenuhun lenok nalor ka Hezbollah nakari Lebanon ka balami lang syakmat banyer thma ya kari Israel banyerap ya ka Hamas ka kenuhun lenok nakari Palestine ki badan menta hapteng ka jingjan syaka jinglut ba ka jingkut na ki jingsya khruit naphang ha ki sipai kari Israel. Kani ka kenuhun lenok Hades kala pelai ya ka video ban pensaki ba kumno ba kalayo ban rakbor ya ka jahat song kari Israel na ka Red Sea ba kala ru ya ka jahat syaka katling syakari Yemen. Kat ba na kaliang umitri rang ba kari Israel u Benjamin Netanyahu ula kentaj man kam ya ka jahat. Henry ubala penrem kelai ka jingle ka jongki ba ka ka jingle ki kam lenok ba ka jingdon kti jong kari Iran na shalandet. Susu ulapan pau pakai nekan jahat kedai jongka British Company Henry ke belapan yai de kinong Japan kidan kumba arpsan ngut kinong trei hapo ke nekan jahat kepada na Ukraine, Bulgaria, Filipin bata Mexico. Kumju na kaliang kisipai kari Israel kilaong pakai nekan jahat kedai ke Badangdon ha kajingkai lenti na Duriau na kari Turkey ban lei syakari India. Henry ke balaja kelepat na kibenta syapang syati karet si ke Marjan bat kari Yemen. Kilapan pauru bakam don kando-kando kajing yedai bat kene jahat bat ka Israel. Bat omdon kijing pentikna bala day try da kinong Israel. Henry ka Iran ka badai gari ka bakersyan ru ya kene ka sengleno na Yemen nalor ka Hezbollah na Lebanon. Kampat syam laong ye halor kene ka jingsya Arabor kene ka jahat rengkat ba kinong tri jongka kabla keno ba kadai jong kari Israel.